Vitalis Ongare niwe muhotani wa 24 wa gĩũthi gĩa Shabiki Kaende Jackpot. Ongare ni mũrĩmi wa gũkũ kaunti-inĩ ya Siaya na arahotanire ciringi 500 gĩũthi-inĩ gĩkĩ. Ongare ararathire mĩbira 11 harĩ 13 na araiyũkia ũhotani wa raundi ya 24 akĩamũkĩra cheki eranĩire kũhũthĩra mbeca ici kũrĩhĩra mwana thukuru na iria igũtigara ahũthĩre kwarahũra ũrĩmi wake wa ngũkũ. Nginyagia rĩu ciringi mirioni 12 nĩcio ihotetwo ni Akenya magĩthaka gĩũthi gĩkĩ gĩa Shabiki, na nĩguo gũthaka Shabiki Kaende Jackpot ũtũmaga message KJP kuri namba 29063. Sasa naona ni kama stock yangu ya kuku nitaipandisha kidogo, sababu najua bei ya malisho ya kuku ni shida. Lakini sasa ni kama Shabiki wamenipatia kitu ambayo naweza kuendelesha nayo hiyo na niweze kujistiri. Bali na hiyo niko na kijana pia kwenye shule. Hata juzi kabla nije hapa, nafikiri Jumapili hiyo ya chini, alikuwa amefukuzwa shule, yuko boarding. Tukapambana, tukapata hela kidogo, katuma shuleni, kazungumza na mwalimu mkuu. Lakini nafikiri hapa Shabiki wameniondolea hiyo. Nafikiri shida ya karo sitakuwa nayo, kwa sababu hata yuko